Begitulah kita selaku manusia ini, sekalipun kita tidak pernah luput dari kesalahan, ajak lalu talupaiwi pamegaiwi amal amal dicipta. Apa tahu salama eri akhirat, tan niat tahu de ega aga dosana, tapi tahu megaya amal amal dicinna daripada amal jana. Berarti ya kotame bulan Sya'ban aga melo paincing. Tepat tari sesena pungala taala. Pakkasiyat talor sesena pungala taala. Nan nia asi sumpungata lauri Nabi Muhammad tahu nasriye pamase nan nia salamakan. Magai nasabade gaga atawat di salama letur sesena puange. Nare kodena lalori nabitta Muhammad tahu nasri pamase nan salamakan. Makanya ya dua telu kajajian yang saya tahu. Nomor sini masahoroi pole di pandritai na rampei. Maka diangka di ayat na paturuk pung Allah Ta'ala, ayat parenta masalawa. Masahoron yang kalinganya apalah? Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Majepunna pung Allah Ta'ala nan niya malaikae yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina masalawa manlor nabi ta masallallahu sallama termasuk ini umatna masalawa lalo ki mapakaraja lor nabi ta Muhammad ta nasriye pamasin yang salamakan ilalanna yoro ayae angka tallu model salawa. Yang pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ta'zimi Anda Gerutta Kiai Haji Abdul Aziz Lama, Anda Gerutta Dr. Sulaiman Mila. Yang saya hormati pengurus Tasbih Kabupaten Pindrang, Jamaah Tasbih Orane Makundra Yamanang. Dan saya hormati penduduk yang ada di Labumpung ini. Mamagi-magi pada nawerengi pong Allah Ta'ala adisi disingang ritujunna papole deceng angkena perintah pong Allah Ta'ala. Alhamdulillahilladzi khalaqal arsh izharan li qudratihi walam yattakhizhu makanan li zatihi. Thumma alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin sayyidil hurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah palalaw ni may patarakka itandra syukur marajata risesena pong Allah Ta'ala riga ongkata pada naindri pamase andra ngatopa akkamase lori pade di mana sehingga angka kihadere matdepungang ilalan na onro makbarakai na malabie dek gaga akkatta sangadinna tomelo lolongan daraja matandre risesena pong Allah Ta'ala niya ilolongangi riona pong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda lupaiwi makiris salawa nan niya mapasalama ikiringan masa rin nabika Muhammad taw nasriye pamase nan niya salamakan nabi iya narampewe andre gurutta Ja'far al-Barzanji ilala kita na wa man huwa akhirul anbiya'i bis surah wa awwaluhum bima'na. Nabi pacapura lilahirange pamulangi ri hakikie sininna toma-toma labika ngan renga sura salang kahadere rimon ridena pa upatarri bicaraku. Saya mau mengungkapkan maka de iya rositongan na iya
Depa nangka upu biasa mak bicara yolona gurutta. Itu. Saya ingat ketika sekolah di pesantren Benteng itu, iana assona jumai apa toliangke pukkali ro masafal degaga pakatoba melotama. Jadi iro biasa makatoba biasa marbot masjid. Angkato kasi guruku yasa Ustaz Kalabi almarhum sudah beliau. Toli iya na sorong imang. Hiro. Apa dia namelo imang apa ya ko angka salah ko gurutta itu ya ko pakato basala tu mendre tonga selle. Disuruh turun itu nah mendre ko angka salah. Nah seingat saya selama sekolah di Laura Tuluska itu de nangka na de na semek gurutta ya ko asane ko imanga. Pasti angka more. Nah hiro itu. Tapi saya rasa bahwa itu adalah bentuk pelatihan bagi saya. Mamagi-magi ro batena guru tata goki angka baraka ilolongan. Alhamdulillah saya rasakan itu berkahnya. Saya biasa ke Papua, ke NTT naik pesawat gratis. Saya rasa itu baraka. Dan saya yakin guru Ustaz Sulaiman karena dari situ juga barakato ya ro. Itu barakato. Jadi begitulah ya kok komoki tujuna de cenge ajat tami tahu na pasala rupa tahu asalat tanya topung Allah Ta'ala nan niya waliye apa waliye mito ko napkade sala ki namo akada man to coco tatatoki sala apa waliye ko makita tanya pakita mata na pake makita pakita hati makanya makade nabita itu ada sanne tau manak ko risesena tori pujin na pung Allah Ta'ala fa innahu yanzuru binurillah nasabat tau mapakor makita pakitanna pung Allah Ta'ala na pake gangkana de gaga salah ya ko pakitanna biwan sanata yai mega mo pasala itu. Dan saya kira begitulah kita selaku manusia ini, sekalipun kita tidak pernah luput dari kesalahan, aja lalu talupai pamegaiwi amal amal dicipta apa tahu salama eri akhirah tan niat tahu de ega dosana tapi tahu megai amal amal dicinna daripada amal jana. Sininna tomato malabi andeng Rasulullah sallallahu kahadere kabatulan ni iye ulang ngewe kita sudah memasuki bulan Sya'ban. Betuanna si semanitek kata wena tama ular ramalan. Makanya parilodongan na nabita masahoro itu mapamule tama bulan Rajab milodon memani nabita. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Puang barakaki wis sininna itu atau tungalinota ilalanna bulan Rajab makkoto paro Sya'ban waballighna Ramadan pattamalalo ki salama tu ilalanna ular ramalan. Saya kira masahoro itu kalau jamaah tasbih itu saya ingat diundang jamaah tasbih 2 tahun yang lalu kalau tidak salah itu di Karyango. Saya masih ingat itu saya baca ayat inna iddatasyuhuri nafattaru jamaah. Berarti orang-orang jamaah tasbih itu kalau ada yang saya sampaikan itu degaga pada singa baru. Ai manu makulimi maparingarang. Kayak gitu. Karena yang saya takutkan begitu, termasuk kalau saya di Rapang itu, saya hindari Masjid Raya, Masjid Al-Ansar, Masjid An-Nur. Kopi madai. Nasaba okoro unrona mana guru tapu kali ma pengajian. Mega mo pa na guru na latu makukoy. Alhamdulillah guru tahu Ustaz Sulaiman murid langsung dari beliau. Itu. Sininna toma-toma lebih andang surah salang kahadere. Nasaba angka di ayat masahoro dalam surah Al-Hujurat itu maka ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Majepunna ini rupa tawe dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbangsa-bangsa dan bersuku-suku lita'arafu. Sarekwam mangin atau kita saling mengenal. Apa tujuannya itu? Melo kini tapung Allah taala niga kami namakan tepat dari pang inna akramakum indallahi atqakum. Karena orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Tahu makan jae tepat dari sesena pung Allah taala. Nasaba yakunu tepat melo bicara. Melo kinasaba itu salah satu sifatnya itu tepat ilalana tita itu yazidu wa yankus. Biasa tambah, biasa kurang. Makanya para lur itu si mata ya ciori sinna amala jata misalnya tungka ada gede tungka si bawa amala madece mamagi-magi na mega amala madece dari sisena puangnya
daripada amalat jatah. Kembali nasabah angka ni makukweri di bulan Sya'ban. Sya'ban itu berasal dari kata syi'ab. Age sangi syi'ab lalang yase copo bulu. Ero. Angka senonganna. Nasabah iro Sya'ban ye bara ijem batang pallawanganna pasi sambungi iro bulan Rajab si bawa Ramadan. Nasabah iro bulan Sya'ban adalah bulan ke-8 dalam penanggalan Hijriah. Betuanna iliwan ni tawaduana ulang Hijriah dalam 1 tahun ini. Makanya disebut siap ya rega Sya'ban. Nasabah angka senu-senuanganna sarekuam mangina penemelo capu patauange pene mencengi decengi. Berarti ya kotame bulan Sya'ban aga melo paincing. Tepat tari sesena pungala ta'ala. Pakkasiwiyat talor sesena pungala ta'ala. Nania asi sumpungata lauri Nabi Muhammad tauna seriye pamase nania salamakan. Magai nasabade gaga atawat di salama letur sesena puange. Nare kodena lalori nabitta Muhammad tauna seriye pamase na salamakan. Makanya ya ko angka biasa golongan mapaguru makariya ko to milodo langsung pamiri pungala ta'ala itu mabangka ya tu. Magi na to mabangka natuangnya lena makadanulle palatir palidongange. Padahal ini napagura mo pa kero ande guru tamo baromai termasuk guru tamu dalle kali sidende napagura iya komiladoki pamulai lalu kiringan ipati hanabitta ero pamulai kiringan ipati hanabitta na inapaki pangolai parlodongata magai nasaba nabitta mancaji tahu iale alat tukar rosesena pongala ta'ala ero jadi apapun melo ipugau libatkan nabitta Muhammad tau nasri pamase nanya salamakan. Makanya parallu ipaham makkade apa yero kang ipaham ya kotame bulan Rajab masahoro ipugau yertu mamiraja baka bulan Sya'ban angka mau apa mamiraja. Termasuk tadi Ustaz di pesantren ada guru Prof Muhammad Agus dari Mangkoso yang bawakan hikmah Isra Miraj. Meloi nasabaya ke bulan Rajab masahoro yero ada sana miraja napahang itau yero. Apalagi Ramalan isemana ni makade amalang aga melo ipapole. Tapi ia de nama sahoro ripallawangan na rupa tawe. Makade aga ngare garo isena iro bulan Sya'ban. Agaro kajajian ilalanna bulan Sya'ban. Makanya dua telu kajajian yang saya tahu. Nomor sini masahoro ipole ripandritai na rampei. Maka de angka sidi ayat na paturuk pung Allah Ta'ala ayat parenta masalawa masahoron yang kalinga ya apalah innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima majepunna pung Allah Ta'ala nan niya malaikae yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina masalawa manlor nabi ta masallallahu sallama termasuk ini ummana masalah lalu ki mapakaraja lor Nabi Muhammad tahu nasriye pamasin yang salamakan ilalanna yoro ayae angkat lu model salawa yang pertama salawatna pung Allah Ta'ala lor Nabi yang kedua salawatna malaikae lor Nabi yang ketiga salawatna ini umatna lor Nabi Nabi masalawa, malaikat masalawa, pungala ta'ala masalawa si bawa ini masalawa, pada moi salawat tapi sila inganya katana lelengi batu-batuangan na. Koro. Inna Allah malaikat tahu, pungala ta'ala na malaikat masalawa. Yakko pungala ta'ala masalawa lauri nabita. Itu maka ditandra papujinna pungala ta'ala lauri nabita. Yero, apuji-pujian na nabita. Tahu nasriye pamasin ane salamakan ane itu tahu kami naripoji sesena pung Allah Ta'ala. Jadi dia adalah Habibullah. Tahu ripojin nai pung Allah Ta'ala. Makanya ya koma salawai puang lari nabita tandrai maka dia puji-pujian lari nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua salawatna malaika lari nabita. Ya koma malaika masalawa lari nabita berarti tandrai maka de parlilongan na malaikae parlilongan na malaikae lor sesena pung Allah Ta'ala nigan nila doangan ya tentu nabita tentu umatna nabita Muhammad tahu nasriye pamase nan niya salamakan
aga tosi pale akatana ya ko idi umma na nabi ta masalawa ya ko na pung Allah taala tanra papoji ya ko malaikat tanra pallodoangan ya ko idi umma na nabi ta masalawa kitandra makademelo kilolonga pamase nan niya salama karya akhira memperoleh syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasabah magai yang kita harapkan itu lolongan ngero syafaatnya nabi ta. Yang kita harapkan itu. Magai bangsa nata iya deni wedding jami aleta salama. Apalagi ini mega jata, mega dosata ai. Apalagi ko mega tuna cerita rimonrita, mega gosipta, apalagi banyak yang suka fitnah-fitnah ai. Bahaya. Makanya makkadai pandritata iya kota me bulan Sya'ban. Berarti tame itu ulang salawa. Jadi bulan Sya'ban itu juga posisinya di dalam agama disebut sebagai bulan salawat. Aga batunganna ulang wedding ipamegai salawat tah lor Nabi Muhammad SAW. Makanya Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani maka dia kotame bulan Sya'ban dua aga-aga parallu ya litu parallu ada sana ilaku-laku parallu ipamegai. Yang pertama salawat lor Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam penemege salawata penemege peluang lolongan ipatulunan Nabi Tarya Sri Mondri. Itu satu. Yang kedua nasang degurta Qadir Jailani ya kotame bulan Sya'ban pamegaiwi appe pacingatitta oleh dosa-dosa. Ya roh. Jadi pertama salawa, yang kedua appe pacingangati. Peko bicara appe pacingangati, ya perbanyak kalimat istighfar. Ya. Jadi Bapak Ibu-ibu, kalimat istighfar itu yang kita harapkan agar supaya napacingnya tie pung Allah Ta'ala. Makanya di dalam suci Al-Quran itu tahu napuji pung Allah Ta'ala. Ia itu yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ya sangi at-tawabina bentuk jamak dari tobat. Akatana ini itu si mata tobat ki amo pakkadat degaga tasalata. Jadi ditalai tobat Bapak Ibu tanniana sabah angkana tasalata. Itu karena taubat itu dari ketaba betuan lisu sesena pun Allah Ta'ala kembali kepada Allah, kembali kepada jalan yang benar. Berarti kalau kita istighfar astagfirullahaladzim wa atubu ilaih tandrai maka itu na pojiki panenungan yor istighfar karena dalam riwayat itu Nabi tatawi jami tama suruga kesiagai min lautoba ilalana sesusilene tidak salah dalam riwayat itu 70 kali. Ini surat Nabi. Magi ini to amang itu biasa to mega datiata. Berapa kali kita tobat? Alhamdulillah ko tobat kina to masam pajamah. Masam pajamah to kiro. Jadi aja angkat itu biasa pendapa maka dai ais aja bawa na jolo ya sempajang. Apa mau maga perintuka? Amu maga pabutomu paka? Ya ko angkat au mapuade mapakor bisa jadi orang itu lisannya dipinjam oleh iblis. Nasabah itu ditalai masam pajang tania jama-jama atau kanja. Tapi ijame sare komang ina kiwat di makanja. Ya roh. Jadi dia itu nama digaga tuh apa si campur-campur dia nama digaga. Oh angka dosa nangi pugau asam pajak ki. Ya roh. Iya paro matu sampajangnya susu yae. Apa ditala itu pak bere pamase boleh petunjuk boleh mana ngirisisa puangi. Jadi amo mega dosa ta aja tota salai sampajata. Itu. Alhamdulillah ini masjid pertama kali saya datang tahun 2001. Kelas talu pakat sanawiyah. Saya yang kaligrafi dulu ini masjid. Sama guru saya. Masih kepala desa Pak Haji Asis. Beliau masih ada kah? Ya. Beliau itu adalah senior saya di BKP Remi. Makanya saya kenal juga sama beliau. Sinina toma-toma lebih anda sudah salang yang kehadere. Makanya ya ruritalai salawa. Ya ruritalai salawa ketika saya diserui. Angka sini Andre Guru apa namanya mursyid tarekat itu dari Bogor namanya Abi Syekh. Saya ingat pesan beliau itu waktu saya di sana na pedanga makadai ala biranna itu salawai dena parallu makan de guru tahu napa baca dena parallu akan de guru napa baca bahkan ala biranna salawai menurut beliau itu kita baca itu salawat kepada Nabi dalam kondisi tidak ikhlas, wadli mau pana terima pun Allah Ta'ala. Kita sedih. Dalam kondisi tidak ikhlas. Bahkan ada tuh riwayatnya salah satu murid guru sekumpul itu, dalam kondisi junub.
masalawa ilor nabitta siruntu nabitta ilala tinro ma kita sadi ko kam mau pakito ya ko waddingi siruntu nabitta mau paki alhamdulillah angka ga biasa siruntu nabitta ko lar tinro ya ko ya di panangka karena kenapa orang yang ketemu dengan nabi itu orang istimewa itu orang istimewa apa ya ko nabitta angka lar tinro le natongat tuh karena nabi itu tidak bisa dicontoh wajahnya oleh iblis dia nawaddi kenapa katulu nabitta to ya ko nabitta berapa lama itu saya amalkan mau ketemu nabi ai depa. Saya yakin bahwa saya harus introspeksi diri ai. Nulle de matopa nasi cocok iya siruntu nabitta. Karena mungkin masih banyak keburukan daripada kebaikan. Itu. Makanya ala birana salawat apapun itu. Amo de takkan de guru ang itu nama digaga, kita amalkan itu. Kita amalkan gitu. Makanya ketika saya istri itu sakit, saya suruh minimal salawat ko kesisap bu ilalan nasi soe. Niakangi maka de puang ya kota tarima lampu ya salawat ko nabitta memagi-magi, kemudian engkau mengangkat penyakitku. Alhamdulillah madising Pak. Karena saya punya istri itu dulu sakit, tumor di otak. Itu. Alhamdulillah madising. Berkat, saya yakin itu berkat doanya orang-orang di sekitar saya, berkat salawat kepada Nabi dan usaha kita. Apa usaha itu patut na cocok, dia na cocok pada doa nggak bawang. Itu, dia cocok milo dalle di puang Allah Taala, apa dia ni akar soyaro dalle. Makanya maka de Syekh Tabriz guruna se Maulana Jalaluddin Rumi iya rori tallae dalle ilolonga pole sesena pung Allah Taala parallu palle dongange tapi lebih parallu per itu ritallae akkare swange na sabab ko bicarana mulolonga tesi di aga-aga na rekkode mulaloi lalanna batonna lalanna dalle parallu ki makkareso makanya yakkare to yero salawae na inappa ilolonga pamasena barakana nabitta Muhammad taunas sari pamasin nia salamakan. Yang kedua, kajajian maduae. Tempona ilala bulan Syaban napaturutoi ayat na pung Allah Taala parenta mapuasai. Yaitu parenta puasa itu dalam Al-Qur'an noi di bulan Syaban, bukan di bulan Ramadan. Itu menurut Andre Gurta siapa ini? Menurut Andre Gurta siapa nih tafsir Ibnu Katsir? Itu Ibnu Katsir narampero. Maka deh nasitujui pandritae ayat ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. No itu di bulan Syaban. Gitu. Makanya wajar itu ya kositodong ni bulan Rajab, Syaban dan nia Ramalan. Magana koro tentu masahoron yang kalinga maka der Rajab syahri bulannya pung Allah Taala. Syaban bulannya nabitta wa Ramadan bulannya ummae nan nia narampetoi pandritata maka deroida bulan apa namanya Rajab Syaban Ramadan iya ronare kotame bulan Rajab watuttai matanatanan ya kotame bulan Syaban watunna ibolo iro tanat-tanang ngero na inappa nare kotama ni bulan Ramadan nadapi ni watunna mingala tawe ang kamoga mapuasa tempo na bulan Rajab. Saya yakin kalau patasbe pasti mapuasa. Alhamdulillah kamu tuh kasih puasa aku si di bawang karena kebetulan akan untuk kirepa. Tapi syukur Kak, magai saya itu nasabah angka riwayat pura baca di bulan Rajab itu persoalan bulan Rajab angka salah sedi tahu poleri umat Nabi Musa. Milo doang yang dipungala Taala maka dia puang. Lamperi umuruk kumero kamancaji umat Nabi ta. Hero. Tempona pura milo doang mapakoro disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala ilalang kubulue. Makanya tempona di zaman Nabi Isa, lalu Nabi Isa disidapene yaro bulue. Macahaya ini ta yaro bulue. Herangi Nabi Isa, maka dia aga ngare garo kajajiri bulue. Milodangi epuang, melo kami ta aga na isen na yaro bulu. Milodangi pangulutan Nabi Isa, gangkana ibu karang yaro bulue. Angka tawanita masulekah. Tuda makanja tudanna ilala bulue. Makutane makadaniga iko. Napibali narote makada iya pole kari umat na Nabi Musa. Si mata makasiwang nga maraperi pung Allah Taala. Milo doang nga sarekomang ilamperi murukko na kuat dimancaji umat na Nabi ta. Cabbo iro pangulutta Nabi Isa. Dia sangat heran sekali, terkagum-kagum sekali. Gangkana makutane de puangnya. Oi tahu pakanjana iya puang. Ang kamu paga tahu masarolot daripada iro. Jawabanna pung Allah Taala di pangulutta Nabi Musa angka. Niga yaro. Iya na itu pallawanganna umat na Nabi Muhammad matu ya kotame bulan Rajab na puasannya amosias semua. Yaro.
Amo semua alhamdulillah. Ya kon kana seso puasata ya ko de patasan pama puasa bulan Rajab elloruangi sare komeng tadapi pema bulan Rajab tau pema. Apa dia itu nama digaga tahu milodoam malampe umurwe. Dia nama digaga. Nanti saya sampaikan itu. Angka amalan. Dalam kitab kan Sunnah Jawa Surur. Angka na rampe yang regurita Syekh Abdul Hamid Al-Quds. Maka dia kotame bulan Sya'ban. Mata tengah bulan Sya'ban. Ya kode salah ranking itu bulan Sya'ban, pertengahannya nisfu Sya'ban itu tanggal 2, tepat hari Senin kalau tidak salah Februari. Yero nisfu Sya'ban. Maka ande guruta Syekh Abdul Hamid Al-Quds. Ya kotamai nisfu Sya'ban. Ang ngaji ki mapamula tamu ini betul na purro mangaribi makanja. Saya amalkan itu selalu setiap tahun bersama jamaah saya. Jamaah. Ya kotamai malam nisfu Sya'ban ang ngaji ki baca surah Yasin ketalu berturut-turut. Saya kira dewa paguruang yero tani senge yero de ni sengi ini saya sampaikan. Yero maparingan rama yero ni sengi na. Maka dia Abdul Hamid Al-Quds baca surah Yasin ketalu berturut-turut ya ko di malam nisfu Sya'ban. Yero. Ang magina ketalu. Maka dia Abdul Hamid Al-Quds nasaba angka talu para doa ngakoro parallu. Pakangka parallu agasane papole. Pertama, ya ko ibaca surah Yasin yang pertama. Ini akan lauri pung Allah Ta'ala sarekwam mangi nama lampe umurue. Ilau doang nama lampe umuru. Nekia maka dia Abdul Hamid Al-Quds ya ko milau ko umur malampe risesena pung Allah Ta'ala. Ni akan ir umur malampe istiqomah ilalan napuri pung Allah Ta'ala makkasiwiyang. Berarti melo kina rampengan de gurut taro makkadai aja lalo mulai umur malampe ya ko melo makkasolang. Aja mulai umur malampe ko melo pakai bermaksiat ya de lawadi. Ya. Tujuannya de cengnya pakane nabita apa namanya? Ni apa? Tahu kami nama de cengnya mantola umuruhu wa hasuna amaluhu. Malam pewe umuruna nama kanja amalak madicina. Ilawi. Itu yang pertama, Yasin yang pertama. Yasin yang kedua. Ilawi ripung Allah Ta'ala. Ilawi ripung Allah Ta'ala maka de puang. Pertama tadi malam pewe umurwe. Yang kedua, ilawi ripung Allah Ta'ala sare kuamangi nawerengi papedalle. Nawerengi papedalle. Papedalle apa yang dimaksud di dalam doa itu? Tania papedalle waramparang. Ya apakah mega ki biasa tu ko milla doa ki ko pure mas sampajang ya merawita mega nilau tawe puang awerenga disingan. Awerenga umur malampe, awerenga japa-japang, awerenga dalle masimpoe. Ya ko nabayangkan ni dalle ro dui mega. Asele galung. Asele jama-jam yero mega. Padahal tania dalle situng-tungan nama pakwero, dalle kami na mariawero, nasangan de guruta si mutawalli sa arawi. Jadi ya komilau ki dalle risesena pung Allah Ta'ala, illau itu dalle mabarakai. Pero itu talai dalle mabaraka, wad dijadi cek de minaweringi pung Allah Ta'ala. Tetapi si tuju-tuju ya perluang. Di silaingan itu Bapak Ibu, tahu megai waramparanna si bawa atau sogie. Yak komega waramparanna belum tentu sogi. Tapi ritalai tau sogi, amode na mega waramparanna wadi toya satu sogi. Sogi kega ya sange adalah ketenangan hati. Ya komatannan ya titatu ilalanna wanwalino. Detona na mega ta cina-cinai sogi nitu. Termasuk tandra-tandra atau sogi na poji mabere. Berarti sebalikanna tandra-tandra atau perrie maseke mabere. Amo mega waramparanna. Ya itu. Jadi mega tahu makura waramparanna tapi napoji maberewe. Tau sogi ya roh. Mega tahu mega waramparanna masike mabere ayo tau perri. Tahu? Kenapa magia satu perri? Nasabang perri penedinna. Mabele pole ripung Allah Ta'ala. Ya. Jadi komelo ki makuru sogi aja ta sogi tilla sogi rangi mega waramparang ya kode tak buru sogi. Peko bicara nih guru sogi asidak kaki. Ada tadi amplop yang beredar itu. Tali serier. Ya kode nulle 50 100 etona. Ya kode cengnya tu tapu megai aja na cede. Atau apa? Sininna tu ane sumbangannya
ya sesara mana ngali Allah, magina 50 mi biasa rodi, magina dan 100. Nah, begitu. Jadi perbanyak menyumbang, tanda bahwa kita mengundang kekayaan dalam hati. Apa ya komega waram parang dia nak baraka waram parangi, ai kiri kanan masuk rumah sakit pada maunya. Gitu. Sini na toma-toma lebih, anda yang sudah salang ke hadere. Maka dia saya mutawalli syarawi. Al malu huwa adna darajatur rizq. Na iyo ritalai waram parang. Dalek kami nam mariawah. Al-afiyatu ala darajatir rizq. Nan niya disingyangi, dalek kami nam matandre. Poler sesena pung Allah Ta'ala. Wassalahul abna'u afdalu anwa'ir rizki. Yako angka anak-anak soleh ya bulai. Dalek yang paling utama. Tapi makadai saya mutawalli syarawi. Dalek kami nam matandrewe. Warida rabbil alamin. Fahuwa tamamar rizki. Iporioi sininna agagai poder sesena pung Allah Ta'ala. Ia natu dalle yang paling sempurna. Makanya tadi saya mengutip ceramahnya dari guru itu, Prof. Muhammad Agus. Narampi ke pesantren, maka dia biasa roh tahun 2020 saya kena corona. Waktu nana kena corona diponis, mau dibawa ke rumah sakit di Makassar diisolasi, beliau katanya chat gurunya di Mesir. Aga ye nilau nasihat, dinasihati saja, maka di 2 minggu pasangan ko. Yang pertama, porioi sininna nak beriakko pung Allah Ta'ala. Yang kedua, porio manatoi sininna jama-jamanna pung Allah Ta'ala loriko. Ritalai porio, tania tau sembara lolongangi. Ya ko bansanata idi ye tau amange, syukuruni ya ko mancaji kita tau sabara. Gitu? Apa itu sabarae? Tingkatan di bawah ridho. Ridho kami namatan rewe si bawah asyakur. Yero. Ya ko angka misalnya abala kenaki. Na isabara keng ero syukur ki. Tapi ako napasangi pandai makanya mancaji ko tori puriona pung Allah Ta'ala. Niga tori puriona pung Allah Ta'ala. Sininna na merengi puange purio laloi. Amo anu leceng, amo anu abalari pakitata purio toi. Tau matandre toang itu orang sempurna. Derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya bacaan surah Yasin yang ketiga, apa yang mau diminta selain daripada ridho itu, ilawir itu poleri pung Allah Ta'ala. Sare kuamang apabila poler di abalae. Itu. Amalan yang kedua yang saya mau sampaikan. Masih di Kansun Najwa Surur. Maka itu yang digurta si Abdul Hamid Al-Quds. Ia kotame malam nisfu Syaban. Ia kuang kakamamelo makamalakangnya. Bacai parlodongan na Nabi Nuh. Ketika ditelan ikan. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minal zalimin. Berapa kali dibaca? 2375 kali. Malam nisfu Syaban. Detona mega. Apa 2 sabu mi 375. Detona ganna 2 sabu 376. Kan ya mero malam nisfu Syaban. Dia memang ponco mero la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha de na mittairo. Sinampa mi. Mettamoy wattu tayolona HP. Aga nasangan regurta si Abdul Hamid Al-Quds. Nigi makamalakang di malam nisfu Syaban. Najamingi pung Allah Ta'ala. Ipabelaiwi itaroi illo alindrungi risesena pung Allah Ta'ala. Ilindrungi. Pole sesena pung Allah Ta'ala. Latu si tau mangoloe. Jadi mabela ki pole riabalae. Mabela ki pole risusah nawanawae. Nania macawe ki pole risesena pung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ang kasih di desa natarima panguluta baginda Ali karramallahu wajaha poler Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iza kanat lailatun nisfi min Sya'ban yakotame patanganna iro bulan Sya'ban aga nasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqumu lailaha tatongiri waninna wasumu naharaha apuasangi di nisfu Sya'ban. Biasa kimang kalinga to angka pabida ay malan nisfu Sya'ban. Puasa nisfu Sya'ban mak balelopoy. Ini hadis sahih diterima langsung oleh panguluta Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu oleh Nabi ta. Jadi aku angka maka Nabi dai tau melo na pangiwangi tu siola Nabi ta. Nabi ta ne makana Nabi ta man kazzaba alayya mutaammidan falyatabawwa maqadahu minan nar. Nigi to maballe pa kiasaku falyatabawwa maqadahu minan nar. Pakan jaki lalon itu dengan mati ilalang api neraka. Bahaya. Jadi ada hadisnya itu. Jadi nigi mapuasangi di hari itu bulan Syaban. Maka dari pun Allah Ta'ala fa inna Allah
Makanya Nabi ta fa innallaha yunzilu fiha li ghurubi syamsi ila samai dunya. Na saba iro pungalatala no iri langina lino. Itu esangin no langina lino, de nakada pungalatala yasin no. De itu bahasa kiasan. Maka de macawe pungalatala poler yatai. Aga nasa Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulu ala man istaghfar li fastaghfir lahu. Ya ko angka to milla doang ilalan nerwani nasa Nabi ta majepu yat namo magara igana dosana. Yat dam pangatori sesena pungalatala taala. Ala mabtalau fal afiyat pa fihi. Ya ko angka to millaw adi sidisingan, angka to millaw adi agasane apapun yang diminta di malam nisfu Sya'ban itu, insyaallah na terima lampu puangnya. Makanya ya komelo kimisengi rahasianya malam Lailatul Qadri angkai okko di malam nisfu Sya'ban. Aga batana ya malam nisfu Sya'ban ternyata si sompungi malam Lailatul Qadar. Jadi ku angka kimelo marillo di malam Lailatul Qadar pamulai memang nih perlodongatta di malam nisfu Sya'ban. Perlodong bila memang nih. Aga po lamperi muruku dituju na dicenge. Po paincengi daleku. Po ngalenga tanangan. Po ngalenga wijaya salih dan sebagainya. Apapun yang kita minta itu di malam nisfu Sya'ban ibaratkan kita menulis proposal kepada Allah. Okko biromatu ipakoling ipemang iro palodongannya di malam nisfu Sya'ban nanti di malam Lailatul Qadar. Pausi rampe si pemang iro palodongatta. Insyaallah pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Nabi yang jamin bahwa Allah pasti akan menerima taubatnya seorang hamba, apapun yang dia minta, diminta kenikmatan, diminta apa saja, semuanya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditupakan tamaisa. CDP. 9 menit lagi, iya. Sedikit lagi. Engka papasanna anda geruta panguluta Imam Syafi'i. Maka dia panguluta Imam Syafi'i. Hunaka amwatun lam tamut kalimatuhum wa hunaka ahya'un lam nasma' lahum sautan. Egana tau tuo riwanu alino tapi samanna mate. Egana tau hunaka amwatun egana tau mate riwanu alino. Naikia samanna tuo mopi nasabai rampe-rampe mo padicenna. Wa hunaka ahya'un lan nasma' lahum sautan. Tapi egana rupa taulino tuo riwalanna wanolino tapi samanna mate nih. Jadi hakikat kematian tania masaranna tubuh na nyawai. Tapi hakikat kematian ketika mabelai atie poler sesena pong Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanah ki deceng nasabayana tu decenge mencaji amal jariah. Alhamdulillah jamaah tasbih masih eksis sampai sekarang. Saya yakin kayaknya taman 800 kali pertemuan ini. Karena 2 tahun lalu saya ingat itu lab ini 700 kali. Itu. Ini kita tanah deceng ilalannya roh agagero, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang paling dekat di sisi Allah. Makanya syukuri Anda Guruta Ustaz Sulaiman, ada beliau dalam pendirinya gapagah apalan nalolongan nyaro, apalagi yang kana pesantren na sa amoy di aja tona dirikan. Iya naro kita didukung. Apakah dukung secara materi maupun moral killa doangangi nakiwat di pancaji generasi Qur'ani untuk masa depan bangsa ini. Nasaba anu kami nama soli makukwewe. Nasa pandito itu ada nania apa kau kama dicengi. Iya roita makurang. Apa ya ko ita di media televisi bahaya. Mega anak mewe tomatuanna. Ada kejadian di Tanjung Jabung Timur itu di Jambi. Nagasa guruna. Nagasa guruna. Maka kita saat di Kemakwero. Itu karena kenapa? Masoli ni ritalai ada. Masoli te pangadaran. Masoli ni ritalai. Gau madeceng. Padahal dia gau madecengi. Itulah inti diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam buistu liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Makanya pada loni mai untuk si mata kita introspeksi diri. Pakai singiwi amal amadi cita mulai totong alinota nimilain niya milodoki sare komangin amalampe uruta siruntu bulan suci Ramadan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sekira-kira yan sempa upala tukang ilalan na kesempatan mabarakae ya ko angka anu deceng berarti dapat tuju ka tu pungala taala rampe ya mau ko angka atas salang itu tanda kekurangan saya sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan kehilapan. Akhirul kalam minallahil mustan wal itiklan wallahu yatawallas salihin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.